I dobar dan ljudi, da li se čujemo? Rutina ovog kanala jeste ta reč. Danas ćemo nastaviti serijal sa Srbijom, odnosno sa srpskom despotovinom. U prošlom klipu, ostavit ću link u deskripciji od prošlog videa, u prošlom videu smo osvajali Albaniju i Dubrovnik i bio je ono solidan video, ništa nije bilo specijalno niti zanimljivo, a nadam se da će ovaj video biti zanimljiv. U ovom videu osvojit ćemo Vlašku, čini mi se i Bosnu, ako ne Bosna sigurno, a vidjet ćemo kako ćemo i šta ćemo sljedeće. Samo sekundić. I u Dubrovniku imamo 1389, znači ko prvi u komentarima pogodi šta se dogodilo 1389 dobija pozdrav u komentarima isto. To jest dobija pozdrav u sljedećem klipu. Tako da ono, napišite u komentarima za tu godinu i ajde sad da nastavimo. Bosna nije toliko jaka, zapravo oni imaju sve ukupno nekih 500 i 400 vojnika. Računamo 500 i vidjet ćemo kako ćemo. Idemo na sljedeći potez malo da zaradimo još para. Zaradili smo pare, ali Turska nešto sprema vojsku. Da mi vidimo, poboljšat ćemo odnose sa... I ljudi, da, htio sam da vam kažem, sa Osmanskim carstvom smo u dobrim odnosima, još ćemo da poboljšamo jer vidite vi ovdje 300 tih vojnika za 400 koji nam prilazi polako, što se meni uopšte ne sviđa. No mi da nastavimo, Podgorica ima lošu vojsku, tako da ću ja tu, pošto ima dobro stanovnika, 19.000, sad tu je negdje u nivou Valčača, tu ima puno stanovnika, idemo tu da gradimo farmu. Da, ja mislim da smo čak i dali vojni pristup tu. To sam zaboravio još u prošlog klipa. S Vlasima smo došli na Kosovo, to bi trebali da popravimo. Mogli bi nekad i da osvojimo od Vizantije Konstantinopolj, odnosno piše da je Istanbul, opet. Znate na šta mislim, podignut ćemo vojsku, sad nećemo Podgoricu da diramo još 700 vojnika iz ove provincije. Podelit ćemo ovaj častiti broj na 2 dijela. Napadamo Bosnu, sada u Podgorici dižemo vojsku i nadam se da ćemo uspjeti, tako da sačekam još par poteza pa će onda još zaporediti vojske. Idemo ovako iz Čačka, iz Novog Pazara i idemo odmah na Bosnu, objavi rat. Bili smo u dobrim odnosima sa Bosancima, ali sad i nećemo, možda smo prerano krenuli u rat ili nismo, slabi su oni, gotovo Bosanci, pišite kraj. Šta se radi, žao mi je što sam vas napao, mogli smo da imamo bolje save. Opa! 3000 odgovaraju Bosanci, joj šta ćemo sad raditi? Da li ću ladno morati da sečem pola videa? Joj, drugo, moj. Hajmo, dižemo ponovno vojsku. Bolje mi da bežimo na luku, tu ću da kupiti cijelu vojsku dok oni podele tu vojsku. Sad kad su oni podelili, napašćemo ih ovako taktički, idemo ono. Big brain, my dudes. U Dubrovniku nismo, jesmo, ali to se još asimiluje. Redo, onda ćemo iz Novog Pazara pomeriti ovdje vojsku, pa ćemo ovdje dignemo vojsku, idemo ponovno 600, dobit ćemo sigurno ovdje, oni su se sad istrošili,
sad je gotovo, to ide sve u Tuzlu, ne znam što je Tuzla glavni grad, ali ok. Idemo 200, opa sad su oni, najviše me nervira kad se tako dijele po teritoriji sa 40 vojnika, to je bukvalno po jedna baterija napada. Napašćemo ovdje, mislim da ovdje nemaju više 700 mjesta i to je to. Malo je duže trajao rat sa Bosnom, ali bitno je da smo mi to preuzeli i sad ćemo toga pripremiti nama. Uzet ćemo ovako Trebinje, Spana. Meni je mnogo bi nam bilo dobro kad bi uzeli Banja Luku i Tuzlu i Sarajevo i Spanu ovdje, ali možda bi mogli i ovako da uzmemo najbliže teritorije, ali nemamo poena. Tako da uzimamo ove severne delove Bosne, to će biti u sljedećem potezu, taman asimilujemo ta 3 dela. Banja Luka, da, Dubrovnik zapravo i nije bio asimilovan, mora to da se asimiluje. 20. smo država u svijetu, drugo je Osmansko carstvo, a prva sila, ko bi ovdje mogo da bude, mi još ne poznamo. Ja mislim da je tu neka dinastija u Kini, 100%. I sljedeći su nam Vlasi da ih napadamo, tako da uradit ćemo ovako iz Banja Luke, sve u Zaječar, jer možemo samo kroz taj jedan prolaz da ih napadnemo, a to će biti lako. Iz Dubrovnika pomjerit ćemo Novi Pazar, ovdje su nam Venecija, to je Mletačka republika, nam je malo pripremila vojske, poboljšat ćemo s njima i pakt o nenapadanju ćemo potpisati s njima, jer još ne mogu da se zezam sa njima, ako me razumete. Ostavit ćemo tu vojsku u Sarajevu za svaki slučaj, u Beograd ćemo dignuti vojske. Iz Niša u Zaječar pomerit ćemo. Tako da ono, ljudi moji, ne mogu da verujem da sam ovo krenuo da snimam i mislim da ćemo za finale osvojiti cijelu Evropu. Cijel svijet nećemo u srednjem veku, jer to je ono dosadno, samo ćemo da kolonizujemo, tako da to ćemo u moderno doba, a ovdje ćemo Evropu da osvojimo. Tako da idemo na Vlašku, ali ja bih rekao da ne moramo još da idemo na njih. Malo treba da razvijemo državu. Ljudi moji, Ugarska nam je objavila rat. Ovako, probat ćemo mirovne pregovore, da budemo u miru sa njima. Ako oni to neće, mi smo ugasili ovaj serijal. Tako da, pošto imamo para, potplatit ćemo Austriju, sa kojom smo u lošim odnosima. Zahtev za trgovinu, potplatit ćemo je nekih 200 po nama dinđi, da ona objavi rat Ugarima. Isto tako ćemo i Jagiellonskoj eri. Ja vam ovo zovem Poljska, tako da Jagiellonskoj eri ćemo da ovako zahtjeve za trgovinu objavi rat Ugarskoj. I Moldavcima zahtjev za trgovinu objavi rat Ugarskoj. Nemamo poena za kretanje. I Ugarska nas je napala sa 3000 vojnika i sad platit će za ovo, debelo će za ovo da plati. S njom su u rat ušle i Jagiellonska era i Austrija. Tako da sad ćemo da krenemo i mi. Samo da dignemo vojsku, to nam je najbitnije u Novom Pazaru. Iz Zaječara jedino možemo da ih napadnemo. Treba da branimo ovaj front. Znači, ceo klip će sad se vrteti oko ovog rata. 1400 nešto vojnika sam poslao ovuda. Ako pošaljem ove iz Novog Pazara, Čačak je oslobođen. Banja Luka, ovdje imaju 1000 i nešto vojnika.
Znači uradit ćemo to ovako. Podignemo vojsku ovdje, imat ćemo 1000. Nemamo više para, podići ćemo u Čačku još vojske. Iz Beograda vojska ide za Novi Sad, osvojili smo Novi Sad. Polako da osvojimo ove teritorije Nove Srbije jer nam rat dobro napreduje. Znači isprofitirali smo, nismo u minusu, napašćemo direkt iz Čačka u Banja Luku i direkt iz Sarajeva u Banja Luku. U Novom Sadu će da ostane vojska, ovdje ćemo brzo da rekrutujemo i da je pomerimo u Novi Sad. Osvojili smo Banja Luku, vratili smo teritoriju, Mađarska se raspada. Idemo na Zrenjanin, idemo ovdje na Osijek i na Viroviticu. Dok ja skontam kako su Age of Civilization su stavili neka sela, a ne velike gradove. Mislim, stavili su negdje i velike gradove, ali većinom sela. Ostavit ćemo ovdje vojsku za svaki slučaj ako izgube Austrijanci ove provincije, da mi uletimo i isprofitiramo. Napašćemo, Mađari su se mnogo zeznuli što su radili ovo, tako da cijela njihova teritorija, ljudi moji, isprofitirali smo. Imali smo više sreće nego pameti. Iz Zaječara stiže 1200 vojnika, tako da su gotovi Mađari. Gotovi su skroz. Mi smo ovdje isprofitirali, dobili smo Vojvodinu, dobili smo ove dve provincije, Osijek i ovu ovdje provinciju. Sad ćemo vidimo da li ćemo mi moći sve to da uzmemo. Znači ako uzmemo ove bitne provincije i nećemo moći ništa. Ja mislim da je ovo totalno dobro i da je totalno good sa strane njih što su nam dali Vojvodinu. Tako da Vojvodinu pošalji zahteve, da. To je to, ljudi moji, mislio sam da će sada nam propadne ceo serijal, ali uspjeli smo da se izborimo sa Ugarima. Sad imamo direktan prolaz do Vlaške i osvoje. Opa! Vidite vi ovo, Vizantija je napala Osmansko carstvo. Izgubila je Konstantinopol. Šta se dešava, ljudi? Iz Banja Luke premestit ćemo sve u Zaječar trenutno i malo ćemo podignuti vojske. U Novom Pazaru naravno dižemo vojsku. Sa Bosnom, šta mi je, ćemo malo poboljšati saveze. I poboljšat ćemo saveze sa Vizantijom, jer trenutno nećemo da imamo problema sa njima. Pakt o nenapadanju su odbili Bizantici. Gledajte, nećemo sad da upadamo u rat, da pravimo samo probleme za Srbiju. Samo ćemo podignemo još istraživanje. Da, tu je sve uloženo. I napadamo Vlašku. Vlaška nije spremna za rat. Očito imaju 3000 i nešto vojnika. Dame i gospodo, ovo nije trebalo da se desi. Ovo nije bilo u planu. Ovo je bio neočekivana odbrana od Vlaške, ali ponovo se vraćamo. Opa! Opet oni odgovaraju. Dobro, sad ćemo mi to da sredimo. To je tu, ali još imaju vojske. Onda ćemo, da ne trošimo Zaječar puno, dići ćemo u Nišu vojsku. Ovdje ćemo samo da ostavimo. Oni sad imaju 50. Idemo ponovo pa i u Zaječaru. Sad imamo neku hiljadarku, 950 isto. Oni ladno još imaju vojske. Pa ovo je mučenje, dame i gospodo. Treba nam, znači, dosta više vojske za Vlašku, jer me oni trenutno sada mnogo nerviraju. I idemo sad na njih. Tako. Delit ćemo tu vojsku na 3 dela. Nadam se da će ovo da uspe. Oće. Gotovo je Vlaška. I dame i gospodo, samo sekund, morate da se sve pripoji. Sve smo uspjeli da pripojimo nama Srbiji.
Samo da asimilujem. Dame i gospodo, uspjeli smo da uradimo ono što smo trebali u ovom klipu, samo nismo osvojili cijelu Bosnu, ali smo umjesto te Bosne, umjesto ove 3 provincije, Trebinja, Mostara i Cazina, dobili smo Novi Sad, Suboticu i Zrenjanin. I naravno dobili smo Vlašku kao što smo se dogovorili i 9. smo najjača sila u svijetu. Tako da, ako želite treći klip, nadam se da ću ga izbaciti možda danas, možda sutra, očekujte ga najvjerovatnije sutra. U tom klipu ćemo osvojiti cijelu Bosnu i vidjet ćemo šta ćemo sa Vizantijom. Oni su mnogo opasni postali ovuda na Balkanu. Osvojit ćemo Mletačku republiku i vjerovatno ćemo osvojiti Moldaviju, nisam siguran, dogovorit ćemo se. I da, pozdrav dobija onaj koji u komentaru ostavi šta se desilo 1389. godine, kao što sam vam i rekao u klipu. Tako da, do sljedećeg viđenja, braćo moje, viđamo se.